Kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan Badan Takmir mengenai yang pertama bahwa Badan Takmir akan melakukan pengecetan kubah bagian depan dan bagian dinding, ya. Beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan kegiatan pembetulan terhadap tulisan Allah di atas yang sudah miring. Alhamdulillah di atas kubah sudah kami melakukan perbaikan. Saat ini akan dilanjutkan dengan pengecetan kubah bagian atas, bagian dinding juga, dengan total Rp64.755.000. Kemudian kegiatan berikut adalah rehabilitasi gedung aula termasuk plafon dan seng, total anggaran Rp31.200.000, sehingga total keseluruhannya yang dibutuhkan dana Rp95.955.000. Itulah kegiatan-kegiatan ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani, termasuk ada 3 pintu yang memang harus kami perbaiki. 3 pintu bagian sini sudah kelihatan kropos, itu sudah akan kami perbaiki lagi. Jadi oleh karena itu, bagi jamaah yang punya kelebihan rezeki dan ingin membantu memberikan sumbangan, apakah itu lewat uang atau bahan, maka kami Badan Takmir akan senantiasa menerima dengan ikhlas. Atau jamaah yang ingin memberikan bantuan, silakan langsung di sekretariat Badan Takmir Masjid Raya Ahmad Yani. Kemudian untuk saldo kas saat ini Masjid Raya pada tanggal 7 Agustus 2025 saldo Rp1.250.539, uang masuk Rp9.130.000, pengeluaran Rp7.100.500, sehingga saldo akhir sampai dengan tanggal 14 Agustus 2025 berjumlah Rp3.368.939. Itulah saldo kas Masjid Raya. Kami mewakili Badan Takmir, pengurus semuanya, mengucapkan terima kasih pada jamaah yang telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal kebaikan para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini yakni Dr. Andes Haji Anwar Sandia MS, dan imam adalah Haji Muhammad Farhan Badarudin Sarjana Agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabiran basira waj'ala fis samai burujan waj'ala fiha sirajan wa qamar munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإعدت للمتقين صدق الله العظيم. Jemaah sidang Jumat terhormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari lagi kita akan bangsa kita memasuki 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Insyaallah perjalanan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Allah meridai segala kebijakan yang dilakukan oleh bangsa dan negara kita, dan insyaallah pula rakyat bangsa negeri ini senantiasa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala aturan-aturan bangsa dan negara, sehingga Allah meridai perjalanan hidup bangsa kita 80 tahun kemerdekaan pada hari Ahad nanti. Jemaah sidang Jumat terhormati Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengungkapkan beberapa hal dalam kaitan dengan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategori setidaknya memaknai pentingnya takwa yang mesti bersungguh-sungguh jadi genggaman hidup setiap muslim. Yang pertama, jemaah hormati Allah,
Takwa membawa ampunan Allah dan jaminan surga seluas langit dan bumi. Yang kedua, takwa membukakan jalan keluar, peluang terbuka pintu jalan keluar atau solusi yang diperoleh. Dan yang ketiga, takwa memberikan jalur kematian bagi seorang muslim yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat hormati Allah. Takwa yang pertama membawa ampunan Allah. Ini merupakan jaminan Allah surga seluas langit dan bumi. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan segala hisab Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta pada ajaran agama kita Islam yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman sebagaimana khatib membaca pada pembukaan khutbah ini, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan sesungguh dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quranul Karim, Ali Imran 133. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, dengan surga yang seluas langit dan bumi inilah maka ulama-ulama besar yang kini banyak pengikutnya adalah 4 mazhab menjadi rujukan bagi umat Islam sedunia. Salah satunya adalah Abu Hanifah. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Abu Hanifah bertemu dengan seorang anak kecil dan beliau menyapa anak kecil itu dengan penuh tawadhu. Wahai anak, engkau dengan terumpamu itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau tergelincir karena dengan terumpamu itu. Anak kecil ini bersyukur kepada Allah atas teguran seorang tua yang belum dia kenal. Tetapi jemaah hormati Allah, anak kecil ini pun juga bertanya, siapa Tuhan? Abu Hanifah menjawab, aku adalah Nu'man bin Thabit, yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Tertegunlah anak ini jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terlontar dalam lisannya, jadi Tuanlah yang selama ini terkenal dengan gelar Al-Imam Al-Adhan, imam yang agung itu. Abu Nu'man atau Abu Hanifah dengan rendah hati berkata, bukan, aku yang menyematkan gelar itu, tapi masyarakatlah yang berprasangka baik dan menyematkan gelar itu kepadaku. Rendah hati itu justru anak kecil itu berkata kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam, hati-hatilah dengan gelarmu itu. Jangan sampai Tuhan tergelincir ke neraka gara-gara gelarmu itu. Sepatuku, terumpaku yang kupakai ini mungkin hanya menggelincirkan di dunia saja, dan sakitnya tidak seberapa, dan kemudian akan hilang.
tapi gelarmu itu dapat menjerumuskan ke dalam kubangan api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya. Jemaah hormati Allah, prihatinlah kita umat Islam bahwa gelar, pangkat dan jabatan itu dan disematkan kepada kita bukan menjadi kebanggaan bagi kita, karena justru kelak nanti akan tergelincir bukan saja di dunia ini, tapi kita takut kepada Allah, ancaman Allah finnar. Itulah yang menyebabkan Abu Hanifah Nu'man bin Thabit tersungkur dan menangis. Dalam hati beliau katakan, "Ya Rabb, Engkau telah mengirimkan seseorang anak, dari lisannya aku ditegur karena Engkau masih mencintai aku." Menangis terseduh Abu Hanifah ini karena ia tahu bahwa anak ini mengingatkan dia, terkenal dengan Al-Imam Al-Adhan, imam yang agung itu. Jangan sampai gelar imam yang agung itu menjadikan kesombongan pada diri Abu Hanifah. Dia menangis karena ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala amat tinggi, yang kini pengikutnya di dunia jutaan manusia. Ia tidak ingin tergelincir dengan ilmu itu. Abu Hanifah sadar dengan pepatah Arab, al-adabu fauqul ilm, adab lebih tinggi daripada ilmu. Hari ini jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, orang lebih kejar ilmunya dimanapun juga ia tahu. Instansi apapun juga yang menuntut ilmu, lembaga apapun juga yang disediakan untuk menuntut ilmu, ia bisa untuk mempelajarinya. Tapi kadang-kadang ada yang tergelincir dengan ilmu itu sendiri karena kedustaan dan kesombongan yang menjadikan dia kurang adabnya dalam mempertanggungjawabkan ilmunya itu sendiri. Disinilah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tergelincir ilmu pengetahuan yang kita peroleh itu berakibat balasan Allah Subhanahu wa taala finnar, yang kekal nanti yang kita akan peroleh. Tapi jika seandainya ilmu itu menjadikan kita azab lebih tinggi nilainya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarifallahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah semakin meninggikan derajat setiap manusia itu. Yang pertama imannya, dan yang kedua adalah ilmunya. Bukan ilmu dan iman. Iman itulah yang menjadikan adab manusia lebih tinggi. Abu Hanifah lebih mementingkan imannya daripada ilmu yang diajarkan kepada manusia. Benar, iman ia utamakan karena dengan adab iman itulah ilmu dapat diteruti oleh banyak manusia. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, lahirlah apa yang disebutkan sepasang tangan yang menarikmu kala jatuh lebih kau percayai ketimbang 1000 tangan menyambutmu ketika tiba puncak kesuksesanmu. Sahabat yang baik adalah lentera kegelapan, kadang cahayanya terasa ketika dunia dalam kegelapan, kata Imam Hasan Al-Basri. Jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menguji Imam Abu Hanifah. Ia lebih mementingkan surga yang seluasnya langit dan bumi
ketika ia berpijak di bumi, belum ia capai di langit. Bumi hanya sejengkal untuk dia pijak. Maka di sanalah ia ingin untuk seluas surga, seluas langit dan bumi itu. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kita dengar syair-syair lagu yang kita hafal setiap saat. Itulah Abu Hanifah berucap, Astaghfirullah Rabbal Bara, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Aku mohon ampunan kepada Allah, Rabb seluruh makhluk. Aku mohon ampunan kepada Allah dari segala kesalahan. InsyaAllah jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, keangkuhan, kesombongan kita karena dengan ilmu yang kita peroleh, jabatan yang kita raih, jangan sampai tergelincir bukan saja di bumi Allah ini, tapi juga di yaumil mahsyar kelak nanti, sukar untuk kita pertanggungjawabkan. Jemaah sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa membukakan jalan keluar. Peluang terbuka pintu bagi kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini bukan dalam kesenangan hidup kita. Allah mengingatkan kita, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, apabila engkau telah selesai dengan sesuatu kebajikan yang dikerjakan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu Rabb berharaplah. Sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan di dunia ini hanya sekedar untuk kita raih. Lebih kekal adalah yang kita raih di yaumil mahsyar kelak nanti. Sidang Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takwa jalan keluar kematian bagi seorang muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, jemaah rahmati Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua umat Islam ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyapa dalam firman-Nya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga takwa yang insyaallah kita raih di muka bumi ini, dan senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setaubat-taubatnya, taubatan nasuha, dan menjadi kita seorang muslim yang kembali kepada Allah
telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad la ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad la ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu yarhamni yarhamukumullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. تحيات وبركات الصلاة الطيبات السلام عليك يا رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفعك الجد منك الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وآله وصحبه ومواله اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكثيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إليها الكفر والفسوق والعصيان اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد وعليك التكلان وإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.